Sada je 10:30, ovaj deo plaže u Baru je prilično pust, pa sam seo da doručkujem, pa ću mu dati šansu da se još malo skupe ljudi. Odavde, koliko vidim u daljini, u Šušnju je malo bolja situacija, ali provjerit ćemo to kasnije. Doručak 5-6 eura, uglavnom jaja, omlet i tako te stvari. Na plaži. I nakon doručka da obiđemo plažu. Evo podne, nalazimo se na plaži u Baru i kao što vidite situacija nije baš najsrećnija. Ima nešto turista koji su skoncentrisani oko ovih ležaljki ovde i oko onog praznog prostora koji se nalazi tamo, ali to je to. Sa druge strane, ovamo prema luci tek nema nikoga. Idemo dalje za Šušanj pa ćemo vidjeti kakva je tamo situacija.